Spoštovani, presrčen pozdrav torej tudi z komentatorskega mesta štadiona na Bonifiki v Kopru, ker je pred nami še drugi veliki derbi, bomo rekli tega 20. kroga, hkrati zadnja tekma v tem krogu. Koper gosti vodilno ekipo lige Ljubljansko Olimpijo, zapleta se pri vrhu. Državni prvaki iz Celja so pred nekaj minutami še drugič zapored doma na začetku spomladanskega dela izgubili in zdi se, da so izpadli iz tega boja za naslov. Govorim seveda o Celjanih. Toda Maribor se je zmagal v Celju, vodilni Olimpiji, zdaj jasno tudi s tekmo več približal. Aleks Tam je že v uvodnem krogu v Stožicah prejšnji vikend z zadetkom ob debiju v zeleno-belem dresu potrdil, da gre res za kakovostnega napadalca. Zdaj pa torej prosti strel, torej je Žorž Silva, toda vendarle Floruc tisti, ki je podal Ratnik potem in prva priložnost na tekmi, ki jo je imel Alex Blanko. Vendarle Floruc prek zidu in prek vrat ostaja 0:0. Mijailović, pa potem Matondo, ki ga je lepo ustavil Lasickas. Floruc strelja, Floruc nevaren poizkus je bil tole, prekratek Jurhar, toda zgrešil je Floruc. Hitro se vrača v obrambo, tole pa je Marko Brest, pa zdaj napaka in 1:0. Tomi Jurič nadaljuje svoj strelski pohod. Mislim, da je tekla še 13. minuta, ob izteku 13. minute. Kakšno napako si je privoščil tu Matevž Vidovšek, izkoristil pa je Tomi Jurič in Koper vodi z 1:0. 6. gol Tomija Juriča v tej sezoni in že 3. spomladi. Samo 9 tekem je potreboval ob gostovanju v Banja Luki, kot tudi za Celjane, ki bodo igrali doma proti ciprskemu Apoelu. Močan strel Floruca, brani Jurhar, tam se bori in Mijailović na koncu žogo odbija v out. Tokrat bo podal Žorž Silva. Silva tam ponovno do strela, izjemno neugoden je Aleks Tam, ampak na mestu Metod Jurhar. Silva, nova priložnost za Olimpijo in prek vrat kapetan Ratnik. Jurič potem do Denisa Popoviča, tu pa je El Mansuri še vedno, El Mansuri, pa z druge strani Mijailović strelja, toda premlačen poizkus Veljka Mijailovića in El Mansuri, ki je potem izgubil žogo, pa tudi Dom Johnny, to je Alex Blanko, strel Blanka in lepa obramba Metoda Jurharja. Na tleh je za trenutek po dvoboju, bili so nevarni v začetku tekme, potem ko je zabil Tomi Jurič, pa je Koper svojo obrambo še dodatno zgostil in ni bilo več pravih priložnosti za Olimpijo. Morda zdaj tule ima Lasickas lepo priložnost, to da izkazal se je Metod Jurhar. Ravno ko sem govoril, da Olimpija je pa Popovič naprej proti Mijailoviću. Mijailović še vedno, Mijailović preigrava, pa zdaj Dom Johnny do El Mansurja, ki strelja mimo vrat. Proti Lasickasu, ki ima zdaj nekaj težav, na koncu je vendarle ujel žogo Justas Lasickas, pa na to Dofo, prišel je mimo Mijailovića, Agustin Dofo, potem pa Brest na bližnji vratnici, mimo vrat Marko Brest. Pa na koncu brez zaključnega strela zaradi slabe podaje Groznice proti El Mansurju. Olimpija v novem nevarnem napadu po desni strani prek Floruca. In Alex Blanko, ki strelja, brani ponovno Jurhar. Jezi se zdaj Floruc na Blanka, zakaj mu ni vrnil žoge.
Čelaka. Brest. Predložek Bresta, tam! Aleks tam in izenačenje. Zelo težak položaj sicer za Aleksa Tama. Dobro je bil, mislim, da pokrit strani Mittendorferja, to da sijajno se je znašel. Druga tekma, drugi gol za Aleksa Tama in v 57. minuti je izid izenačen na 1-1. Potem stekel v sredini v kazenski prostor. Floruc je poskusil s podajo, ni se išlo, tole pa je nova priložnost za Olimpijo, ki vodi. Vodstvo za Olimpijo in spet je udaril Raul Floruc. Torej Olimpija v 74. minuti do popolnega preobrata. Floruc pa zdaj pri 9 golih v državnem prvenstvu. Dodal je tudi 5 asistenc, prvo ime Mijailović. Groznica. Groznica s predložkom, Silva odbija. Kursijo pa potem El Mansuri do Mijailovića. Groznica strelja mimo gola. Mittendorfer z napako, Floruc. Floruc strelja in brani Jurhar. Brani Jurhar. Pa Lasickas, ki je zadev Bultama, zato out za Koprčane, že izveden. Mijailović, Lovrić, a pa pred njim Talison, na to pa napaka Dofa, Groznica. Groznica strelja. Žoga se je odbila, mislim, da od Ratnika, ampak na koncu zanesljivo Mateusz Vidovšek. Obrobje igrišča v moji družbi Denis Popovič. Na koncu zmaga Olimpije, prvi polčas po vaših željah. Vedeli smo vsi pravzaprav, kako bo Olimpija pritisnila. Na koncu jim je uspelo doseči zmago, ampak tudi Koper ni bil brez priložnosti. Še zaslužena zmaga Olimpije. Čestitam Olimpiji na dobri igri. Mi pa, če se mislimo braniti 90 minut, bo še vedno zgubo tekme. Vedno. Jaz še nisem videl v karieri, da se ekipa brani 90 minut in da misli zmagati. To se je mogoče enkrat zgodilo Inter 2-9 in to je to. Kje vidite glavni razlog, da ste se toliko povlekli nazaj, vas je nasprotnik prisilil, si morda v določeni fazi niti niste upali dovolj igrati? Ne, enostavno strah. Na treningih vsi majstori, vsi igrajo fuzbal, vsi so veliki igralci, prije pa tekma, pa dva pasa ne moramo sestaviti, ne? Zdaj pa, če se mislimo boriti za Evropo, se ne možeš braniti 90 minut. Možeš tudi igrati, možeš stopiti na žogo, možeš zabiti kak zadetek. Danes smo dali slučajno zadetek, v bistvu nam ga je Vidovšek podaril, hvala mu. In enostavno 90 minut, da se sam braniš, to je enostavno sramota, meni osebno. Najlepša hvala za iskrenost in srečno nadaljevanje sezone. Hvala vam. Raul, čestitke za zmago. Zdi se nekako, da so to tiste zmage, ki na koncu tudi odločijo prvenstvo. Zaostajali ste, niste se predali, preobrat v drugem polčasu, kar nekako izsilili ste te 3 točke, na koncu verjetno zadovoljstvo še toliko večje. Pa da, kako ste rekli, na takvim utakmicama se pobjeđuje prvenstvo. Znači, to znali smo da će biti jedna teška utakmica. Teren nam nije baš pomoglo, ali evo na kraju ova greška od Vide. Bili smo 1-0 iza, ali zato smo mi tu kao ekipa da ako jedan greši da mi drugimo to popravimo. I evo na kraju se isplatilo i pobijedili smo 2-1. Nadaljujete v sjajni formi, tudi vi osebno, zdaj prihaja evropska tekma. Manjka vam še ta tudi gol recimo v konferenčni ligi, verjetno je to nek naslednji izziv, ampak vseeno, verjetno popotnica takšna, kot ste si želeli. Vjerujte mi, meni je samo bitno uspjeh ekipe, jer kako uvijek kažem, ekipa izbacuje pojedinca, tako da nema tu zvijezde kod nas, tako da evo, nisam još zabio u konferencijskoj ligi, ali vidjet ćemo šta će biti sad u četvrtak.
nekako se zdi, da je Olimpija odlično odgovorila na to, da je recimo zmagal tudi Maribor. Ne dovolite nasprotnikom, da se približajo na lestvici. Kako pomembno je, da jih nekako držite takole 2 tekmi zadaj, 6 točk, najbrž je z psihološkega vidika to kar pomemben dejavnik. Pa iskreno, mi ne gledamo druge ekipe. Evo, najiskrenije, gledamo sebe, mi znamo da imamo trenutno 6 boda razlike. Gledamo sebe, svaka utakmica nam je ko finale, znači svako hoće biti na našem mjestu i na nama je da to držimo do kraja prvenstva. Najlepša hvala na srečno. Hvala vam. Hvala. 3 points in the back, but this victory seems a little bit more, let's say, not important, but the thing is that you were behind, the team managed to bounce back from that, and that's probably the really important takeaway from this match, that Olimpia is ready to fight in any circumstance. We don't have any doubt. We know our players, we are very proud of them, the work they are doing. I don't have other option to highlight them, all of them, because some of them they have the opportunity to play, but the others also they are training really hard and focused, and they bring this capacity to compete to the whole team. So very proud of them, and it's not a surprise for us, this capacity. Result is here. What were you thinking during the halftime? You were behind, but sticking to the plan. Is that today's motto of the match? For coaches, we have to read the games, and we have the possibility to make changes when we feel that we need to make changes. But today was not the day. We were not feeling that. We were talking in the halftime. We were down in the score, but we came very good into the game. We created very good chances. We knew, of course, that it's not going to be an easy game. We were facing a tough team, but we thought that the plan was running. Only we need a little bit more patience on the ball. That we normally, when you receive one goal, you get the anxiety to try to draw quick, and then you miss the patterns. But we fixed a little bit this in the halftime to continue patient and to try to move our opponent near to their box and try to have better touch in this last finishing. So we did, but it was a very fight at every second action. You mentioned this final touch. We know the quality of Raúl now. We see Marco Brest rising in this second part of the season, but we are only getting knowing Alex Tam. Today his goal was really a poacher's, a striker's goal. So he was strong enough to stay in the position. The crucial touch to put the ball in the net. Do you have now, or did you find another striker that can do his job? Well, but we have more options also. I remember now the second round we played here against Koper, and Durdov scored the winner. That also he did a very good game, and also Durdov is helping us a lot all the times that he's playing. So we take care and we count on all our players. We are very happy with this transfer now. The 2 players that they have arrived, plus Dorsak that we have recovered him, all of them, Jürgen, Tam, but all the players. I always highlight the team because you see this fighting spirit. Today we did everything to win the game. We shoot, I think, 21 times, 12 on target. So normally when you have this ambition and this determination playing, normally you have to win. Thank you very much and good luck. You're welcome. Oliver Bogatinov, na koncu zmaga Olimpije z 2-1. Težko pa rečemo, da si tudi Koper ne bi zaslužil kaj več. Bili so trenutki na tej tekmi, ko ste bili recimo tudi blizu prednosti 2 golov.
kvaliteta Olimpije pa na koncu takšna, da res kaznujejo pravzaprav vse. Ja, se strinjam. Kvaliteta Olimpije je bila danes na igrišču, predvsem v tem, da so si lahko ustvarili nekaj več in bili bolj nevarni, je bila večja od naše. Mi še vedno imamo težavo s tem, kako nam žoga potuje naprej. Je pa tudi res, da enostavno lahko čestitam Olimpiji na tej, bom rekel, zasluženi zmagi. Enostavno je pa res, da mi smo imeli priložnost za povišati vodstvo na 2-0, predvsem takoj na začetku preko Groznice. Lahko pa povem, da tudi fantje noti v garderobi smo pa imeli cel čas občutek, da neki mali favli so vsi bili piskani v korist gostov in to je izredno, bom rekel, nerviralo in spravilo v nervozo celo ekipo. Tako da nismo znali se s tem soočati, nervozna tekma, ampak zaslužena zmaga na koncev. Mi svojo priložnost za 2-0 nismo izkoristili, ki mislim, da bi lahko bila že odločujoča. Omenili ste to nervozo, Denis Popovič je bil tule na izjavi in dejal je, da ne more razumeti, zakaj se ekipa 90 minut brani, da na takšen način proti ekipam kot je Olimpija ne more zmagati. Zelo, bom rekel, odmevna je bila njegova izjava, dejal je tudi, da na treningih so vsi igralci, profesori, vsi znajo ogromno nogometa, ko pride pa tekma, pa po domače malce, zdaj bo morda rekel tudi grdo spustijo hlače. Kako vi vidite to izjavo? Ne bi mogel se bolj strinjati s tem. To pomeni, eno je, ko se igrajo tekme za točke, potem pride tudi ta nek pravi karakter, izkušnje do izraza in Popovič ima v naši ekipi eden izmed bolj izkušenih, ki je že nešteto takih tekem odigral, za razliko od nekaterih drugih, ki se še, bom rekel, iščejo, lovijo in iščejo ta neko svojo priložnost, katerim pa je ta tekma dala, verjamem, nova spoznanja, nova znanja, da bi lahko mogoče v prihodnosti odgovorili na zahteve, same zahteve tekme na drugačen način in se strinjam. To pomeni, taka tekma po eni zahteva tudi držanje žoge, zahteva tudi malo več poguma, več kvalitete. Je pa res, da ta strah in to negotovost nam je vlival tudi sodnik, ker nismo bili, fantje niso bili več prepričani, ali bo faul tudi dejansko piskan ali ne, in s tem se je veliko lahko tvegalo, ampak ne želim iskati izgovorov, strinjam pa se generalno s to izjavo. Je pa verjetno vseeno bolje, da se nekako pogovarjamo ali pa da prihajamo v debate, ko se pogovarjamo. Koper je igral zelo pomembno tekmo z Olimpijo, tu je zdaj nekaj zmanjkalo, to vemo, ampak verjetno bolje, kot da bi se pogovarjali o tem, da se recimo z nafto borite za obstanek. To je verjetno tisto pozitivno, kar je motivacija za naprej. Niti ne razmišljamo o tem, z vsem spoštovanjem do vseh nasprotnikov v ligi. Sam mislim, da so majhne razlike med prvo vodečo ekipo in zadnjo na lestvici. In tudi danes mislim, da smo videli, da odločajo malenkosti, odločajo detajli, odločajo momenti. Mi naš moment, ki smo ga imeli za 2-0, nismo izkoristili. Olimpija na drugi strani se je pobrala in te svoje priložnosti izkoristila sebi v prid. In še kot drugo, zopet se ponavljam, naš cilj je si zagotoviti čim prej mesta, ki vodijo v Evropo. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi. Miha, beseda je zdaj.